Kani kadege bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor baman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ka Joint Action Committee ka bakuntup ya kinongyalam jong ka Meghalaya Truckers Union, ka All Jaintia Hills Clinkers and Cement Association, but ka Jaintia Hills Truck Owners and Drivers Association, haka kanyu tarik urisau arjar arpo kala pelong da ka jingyalang pajba na ka bentaban ya kren ya ka baikit thamai ka balabu dor ka sorkar ya ka baki shlem penmi dobilat na rilum Jaintia haduk mentamane kimpat pentrekam satya. Hagani ke jingyalang, laidon lang u President jongga JHTOA uba Nidamon Shulet, u Chairman jongga JAC uba Nehemiah Tengkan, u President ke Meghalaya Truckers Union uba Stephen Ronglong, u General Secretary jongga Meghalaya Truckers Union uba Wi Raiwan Sotun bat kiwe. Dokumen ban YouTube baik-baik ba tentang nak job ya ke mu dong ni, namar kakum ke notification jong government jong ke sorkar kalai tarik benai Januari arjar artheo ba kanu kino ki transportation de banai kamtam ki heavy and medium goods services ide banai khandai tengka kisiton na kilometer re mata kane kan notification kane ki cement factory ki challenge no ya ka GSC ki challenge no ya government namar bagi ai notification khandai tengka kabamut kane ka company ka ong m Pimla ban implement namar ngidon lagajong ka Central Act kata ka Companies Act. Singkumen ban itu ipi ba kani ka halor ka jing challenge jong ka company ka high court la ai ka order katkum ka 67 Motor Vehicle Act kani ka state government ka follow ya ka transport ministry thik pathik katkum ka motor act jong ka central government. Kabamut la kanu kedur ba cement factory kidai ban but katkum ka notification jong government de halor kata ka nongrim hadin bangila ekren na por na da gini cement factory ba kidai ban but ya ka notification jong ka sarkar de la bunsin da new prasin ka meeting bangi la ekren yes snow tunat ban itu ipi ba ka sarkar arpusan tarik benai September kala ai ka notification ba ka company kedai ban siu baikit kata new kilometer hakaciton minimum maximum kedai kadwe dika kilometer hakaciton ye mentang meeting bangil long mentang sengi le rai ba ini kentu ya yau regional transport authority subolong kum DTO mutaya clearet ini kentu yo but ingin buru ke jengkeli ba balai gini cement factory kim pentrekam hadu mentah nama nadu arusan tarik September la ai ka sarkar kala ai ke notification di hadin nang tangi saya perkat ka ai ba nginle nang ta gini cement factory ba kidai ban pentrekam nang kumno ngin rai hadin bangili aduh batu DTO ngin rai ba kumno ngin pressure ya gini cement factory ba kidai ban ai namar wat hakur ro wat ga high court ro kalau orang bab Pimla banyak lain na ke notification jom kesarkar. Si Joint Action Committee ni ai ke jingkuble ya Transport Minister, Chief Minister, amar ke Shimkhia ba ya kene ka case dan ke jingut jingnam ke jongi kum JSC ka namar bagi paiba kile ut palat ka JSC ru ka Shimkhia ban budin ya kene ka jing dawa jongi ban ni ai kuble ya Chief Minister ban Transport Minister masnya mahalang dah di nilai pembaik ba sisin kesing ngin kuburom ya kini baru-baru. Kaya ka bang akwa ban hak akbor kendiat syaki perlok ki bai butrok parok ki badan pokok estate Meghalaya. Kalau kumi ka kubor kendiat bang ka jingger patu tolong gawai ka ba hiing idon mentatar kendiat ngot. Re ka jingyele dungi nadu arhajar kan rio. Hadu menta arhajar arkau nila yo uso ban khay. Rega jingyele ngaba syakmat bat ban penim ya kitrai muluk kitrai jelajungi kadang bon bat tinga kerpat ifi kiprari ki bayu butrok ki badon mata hagni ka kam banyikit banyabat ya kimar mata hag state Meghalaya ba penyawan lang banyo sop lang banyo join lang hagni ka Joint Action Committee nang ba handa don genu ke issue nang ni syakmat hag bidai ba genu ke jike jung kitrai kali ki bayu butrok
ki baju tre ki kam ban yakit ya ba shrum cheneng ba phin ye don lang mati wan ye join lang kanam ba ni ki jisi kan nang tham klan chu chu bat kanu ka kam ka bang plan ban le ban yo jing to ye bi itre muluk kan long ba siso nangkong siau ngok dok kate gini sarkar MDA udah kre istom dok kat ni gini jing itu gini jing yang upai ba yang ga JSC gini itu wa igi JSTUA uga MTU uga JCCTA lesen kini gue ide kre stom hajing itu yang kini ke kit keba yang kini geri yang kantam kini semen factory gue ki dia bini gue sih gue por hajing itu aku beli kerpang yo cup ni star emburom da cimkia u benerat ke sang mar cimkia hajing itu gue kini ke order da pemiu wood the custom wood na yigini ke kam da himkia ge yo transport minister dalam sport department obisar fair komisioner secretary yo komisioner yang transport kudi cimkia kiu pai im gayap yang upai ba ni siang mo ke dok kate riting laluti yang di yarap ki hadok kate himkia ge dibenta yang upai ba teh agajing itu wagini ka order perpemi ka sarkar khatle terik nombar arjar arpau gini jing to pemi jinde tika amre da laluti ka ipochenu follow ka semen factory gini ka order amre pencalan umban ke ini ka order ko pemi dega sarkar karo kamte amre ke kuat amburam kahai kuat da pemi ke order ke prateri umisap tembar arjar arpau da pemi ke order dismiss lo kamor sia huwa da kelam chairman ne da pemi ko wenika order dismiss ni ka order wachalan yong dismen factory kadu kam te yiga at umpa de beta chairman ledok tene yo smart de jing itu ni nagar pat o yigi pajba kiwi kinong bo trok agajok upor ngamanu presiden yang ketrok onan association tengah kerpat hi o yigi pajba o yihim betalang gi hagani kebenta wakiwi ketrok le wasnyau ba apkre kam ki de keni ke order ke wada isu de ke sarkar keni ke order ke temai ku isu ki isan terik de isu ki isan terik hagador ke wa nyau tengka minimum maksimum kadwi tengka hasarok rong ta hasarok mo de isu ki wa kam oprat tengka hadok kan adka hasarok tendau de isu ki cipau tengka hadok hasau tengka dan re kijing yong ik hagani dang yapi dang em boydai hadok kate dan re id ektino isu sarkar kat kam kijing yelang kuda dap yelang ya sekretariat upman chairman do siam wada ongu film yebi pembac fi ali mamla iwim decision de ida dahun de pdiang gitu andre kani ke order du ida ikti untuk pemik de ki udah da ikti ule de ki andre ida pdiang ba ida gedor kuda isu de sarkar ida pdiang ka teka kerpat semen factory le kam jika sindon ni gini ka ye ni gedor kuda isu sarkar i lada men kamte i ukanai pi i pajba igi bubok truk ino elada itu krus ga kerut uruk plak em elada itu ukisimen ukit kelingkar kisimen factory elada itu penam kam gi ka kisimen factory kat kamuman lem krek kam gini order boda ai sarkar